Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje engizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke uma ngabe usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ey'shisa bhenzulu-ke ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze zingakuphuzi izindawo njengamanje ungabe-ke ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke isihluku-ke laphana-ke itwetwe kuthunjwa owesilisa obeyobheka intombi yakhe okusolakala ukuthi usebulewe. USiphelele Lucky Mhlongo oneminyaka engu-36 uphume endlini yakhe eyovakashela intombi yakhe. Uthe esengaphandle kubo kwentombi kwaqhamuka iqulu labalisa bambuza ukuthi ufunani la. Kubese kuba nengxabano bamthatha bahamba naye selokhu banyamalale izolo namanje akatholakali nefoni yakhe ivaliwe. Kucelwa noma ubani onolwazi ngalesi sigameko abikele amaphoyisa ngokushesha. Lesi sigameko senzeke eMona. Akwaziwa ukuthi-ke njengoba bemthathile-ke bebeyomenzani-ke la beya khona bezofika bamenzeni-ke noma-ke mhlampe-ke bembulala-ke akwacaci-ke kahle, kodwa yena ucela lapha ngema-comment section-ke ufusha uvulo wakho ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu, ngakubona kanjani wena? Ngabe la nto bemthatha-ke abantu-ke bekuyini inhloso yabo-ke laphana-ke? Bhala ema-comment section bese ulungile ungixhase ucindezele-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje khipha nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ishisa bhe engizobe ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.